Bismillahirrahmanirrahim. Beşa hafta jiyana Hazreti Yusuf inşallah dvırdamı davi binin. Hazreti Yakub aleyhisselam jibo hicreta Mısır'e xu hazır kirin dibêjin heftê û de ehl û iyal bûn lewra İbrahim aleyhisselam ji nesla xwe jibo neseba xwe û jibo rizqê wan dua kiriye. Wexta Hazreti Musa ku ji Misrê derket belê nüfusê mala Yakub gihîşt bû milyonekê. Wexta Yusuf bihîst ku Yakub ji Kenanê birê ket bi merasim û bi esker û bi ehlê Misrê kete rê. Cibê xwe li xwe kir taca xuda serê xwe her du zarokê xwe bi xwe re bir û ji xwe zarokê wî jî delal bûn, cilê delal jî li wan kirin daha delal bûn. Lê rokê Yusuf şanek hebû û li ser aniya wî nuqteke spî hebû wekî stêrka bi ruhnî bû. Wesf û hisna Yusuf ne li kesî bû û mirov nikaribû behs û cemala Yusuf bike. Wexta nabêna Yusuf û Yaqub fersexek ma, Xuda perde ji ber her du wan hilda û hevdû dîtin. Wekî liba hev bin. Hinek dibên nêzîkî hev bûn, meleyket hemî derketin diyarê bav û kur û meleketa ji keyfa her du wan dest bi tekbîra kirin. Wexta gihane hev her du bi hev re ji keyfa giriyan. Yusuf got babo çima digirî? Babo got ez nizanim tu li ser kîjan dînî lê min dît ku wexta tu Resulî tu bûyî Resulê Xuda ji keyfa ez digirîm. Babo got babo kur bi hev re çûn seraya melik aba Yusuf. Bavê xwe danî ser textê xwe got babo rehmê li min rehê min fîdayî te be. Yusuf ji nabêna bavê xwe re Yusuf jin baba xwe re got dayê cara jî digot xatî. Lewra diya Yusuf rahîle bû û jin baba wî leya ye û xatiya wî ye. Yusuf emir kir got ehlê Misrê herkes digel erz û iyalê xwe û muwezzifê dewletê hemî werin hudûra Yaqub selavê lê bikin û ji xwe re bi pêxemberî qebûl bikin. Yusuf got bavê xwe Hazreti Yaqub got ev bû xewna min a Kenanê ku min xewn dîtiye, rojê heyv û yazde stêrk ji min re çûne secde. Eva xewna min hatiye cî tu jî û dayîka min heyvin û tu dayîka min yani xatiya min hûn heyvin, yazde stêrk jî birayê min in. Yusuf got babo ez hez dikim li xeberdan û bejn û bala te guhdar bikim û mêze bikim. Ez qet naxwazim deqekê ji te biqetim. Piştî 22 sala bi hev re li Misrê jiyan, rojekê Cibraîl hate gote Yaqub rabe ji bo Qudsê xwe hazir bike wextê mirina te nêzik bûye. Babo ejdadê te li hêviya te ne. Lê ji bo seferê nebêje çûkî Yusuf ra nebêje Yusuf nikare bê tevat bike. Yaqub xatir ji Yusuf xwest got ez ê biçim welatê Şamê ser qebra bav û kalê xwe. Yusuf got babo ruh û canê min fîdayî canê te be. Her Yusuf heta dervayê şeher bi bavê xwe re û rêwîtî kir û zivirê hate ser karê xwe. Piştî zamanek Yusuf bihîst ku bavê wî nexweş e. Rabû digel birayê xwe û bi hinek eskeran ve berê xwe dane welatê Şamê çûn ba Yaqub aleyhisselam bavê xwe ziyaret kirin. Hazreti Yaqub rehê xwe teslîm kir. Ewladê hemî li ba wî bûn. Lê nêzî bajarê Şamê wî defin kirin. Bu cîranê bavê xwe Hazreti İshak û cîranê birayê xwe İs. Hazreti Yaqub 147 sala ömür kir. Piştî defina Yaqub ji etrafa hatin taziya ya Yusuf. Ji bo na bavê wî Yaqub hatin taziya Yusuf. Heval û dost û ehbab û birayê Yusuf jî bi Yusuf ra zivirên hatin Misrê. Xuda çend nimetê delal dabûn Yusuf. Yek jî hisn û cemala wî li tu kesî nebû û gelek delal bû. Ê dudiya tabîra xewna dabû Hazreti Yusuf. Zamanê ku ömrê Yusuf bû 120 sal, ecelê wî nêzik bû. Zilêxa bihîst fêm kir ku Yusuf rêwî ye. Ji qelb û dil ji cîgera xwe dua kir. Got Xuda ez bextê te me ruhê min berî ruhê Yusuf bigire. Lewra qeta Yusuf bi min re nîne. Ez nikarim Yusuf biqetim. Ez nikarim ebeden evî barî rakim.
خدا جی دعا زلیخای قبول کرد بری حضرت یوسف زلیخا روح خود تسلیم کرد و پیراجی حضرت یوسف لمصري بوشوني قري هوارو في غانا مصريان دنيا هلاني خرابو قنجي مصري حمي لبي يوسف قريان لبي زليخاي قريان لورا يوسف عدالت بو وهركز يجي حست كر خلق مصري جبو راستي نيلي مصري معلومة نيلي مصري جمكي مزن نما مصري درباز دفل ويالي محلك الويالي محلكية مزنها يعني النيل دنابنا مصري دا دچه لآلی کی تاخه که اولویالی جی تاخه که هر یک محله که لسر قبر یوسف گلک مناقشه چه بون هفدو برن بر کشتنه وان گوتن قبر یوسف ویل بامه به و ایل ویالی چم گوتن ویل بامه به و اوها قراردان رابون تابوتک جمرمر چه کرن یوسف کرن تابوتا مرمر و لنیو چم دا و شارتن بقدر 400 ساله اب قبر لناو چم دا ما حتى دورة موسى هات عليه السلام قبر يوسف لناف چم دابو لي خدا وحج موسى رشان جو تابوت يوسف جناف چم راكه بخورا بده و موسى و قوم خواه تابوت هلانين و مصري ترك کرن و تابوت يوسف برن ارد مقدس بابو كاريوي موسى بدست خواه ويلبا دياوي والبا بابي دفن کرن برای يوسف همي پشتی برای یوسف همی پشتی بله همو چک توبه کرد خدا تعالی توبه وان قبول کرد باب وان حلال کرد دایکا و یوسف جوان حلال کرد پشتی توبه وان یوسف وان آزاد کرد و وان حلال کرد باب وان جوان را گو من و حلال کریه هن عفو خوش خدا بکن وان جی رجاء خوش خدا کرن خدا وان عفو کرد و او همیجی بونه پیغمبر قرأكي يوسف نابي كردو بو او هات أرفاي واري باپيري خو حضرت إبراهيم مالاوي لرحاي لبالي نسلاوي كيه كسك نزانه قدارن دلالو عزيزو برومات ام جيشتن داوية جيانا حضرت يوسف بلي ما هم بعجلة قد هم جي معنا قدان معلومة پیغمبركي مكمل پیغمبركي زانا پیغمبركي برحم پیغمبركي بعقل پیغمبركي بصبر پیغمبركي خوشك او دلال بو خود تعالى مو کسی کل ما گهداریت کن ما بده خاطر رسول اکرم و خاطر وان پیغمبره خدای منی مزون زانا ام خداوین بختیته تل مواری رحمه تو ما عفو بکی حضور بدی نامه و مالامه حضور تیخی نابینا ما کرده تو اتفاقا کرده به هف چه بکی تو کرده به هف شیرین بکی دست وان یک بکی یا ربی ایشو علیت جنابه مدرخی حیف زامن و کسی لی گهداریت که خود تعالی جشر شیطان و جشر جنا جشر خرابه خود موتب ده بپارزه خود موتب ده محافظه بکه اول مقداری کریم مالا و آوابن قصور مجی هبون عفو کن ابج من هات من هاو قادرش کرد به حفظ بشا مبزور حیات حضرت یوسف قداد هیوی دارم بدلی و به خاطره و شبا و باش بمنت خیر و خشیده